Od 15. do 26. oktobra mala sala Kulturnog centra Opovo bila je mesto okupljanja učenika naše opštine, ali i škola iz bliže okoline. U pitanju je bila interaktivna izložba i radionice pod nazivom Čitamo i pišemo sa Anom Frank u sklopu projekta Dani sećanja, koji organizuje međunarodna mrežna organizacija Terraforming, a u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i kućom Ane Frank iz Amsterdama uz podršku delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust. U okviru projekta edukativna izložba i radionica Čitamo i pišemo sa Anom Frank je prevedena na srpski jezik i adaptirana za upotrebu u školama u Srbiji. Koncept je razvijen u kući Ane Frank u Amsterdamu 2010. godine i izložba je predstavljena u mnogim zemljama širom sveta, a od pre par godina i kod nas. Izložba je u Opovo stigla iz Odžaka, a nakon Opova preselila se u Kruševac. Radionice su bile namenjene učenicima 3., 4., 7. i 8. razreda, a pored učenika osnovne škole Dositej Obradović iz Opova, Barande, Sakula i Sevkerina, na radionicama su učestvovali učenici osnovne škole Mihajlo Pupin iz Idvora, osnovne škole Branko Radičević iz Čente, kao i učenici iz dve pančevačke osnovne škole Isidora Sekulić i Miroslav Antić. Koordinator izložbe i rukovodilac radionica, nastavnik srpskog jezika i književnosti Dragomir Burnać je zadovoljan reakcijom učenika na izložbu i uopšte na koncepciju radionice. Poruka izložbe, odnosno interaktivne izložbe, Čitamo i pišemo sa Anom Frank, jeste da prvenstveno da se učenici podsete na temu Holokausta i na ono što se dogodilo za vreme Drugog svjetskog rata, ali da se upoznaju sa Anom Frank iz dva aspekta, prvenstveno Ana Frank kao pisac, jer malo je poznato i na časovima književnosti u osnovnoj školi da je Ana napisala još 2 knjige pored dnevnika, o tome se gotovo i ne govori, tako da je upravo na ovoj izložbi to prikazano i kroz vežbanke koje rade na radionicama, oni se s tim detaljnije upoznaju i uopšte saznaju Anin život iz neke druge perspektive. Što se tiče mojih utisaka o samoj izložbi, ja sam prezadovoljan, prvenstveno zbog reakcije učenika na samu izložbu, na samu radionicu i uopšte na koncepciju radionice, gde se oni polako na samom početku uvode kroz kratak film gde se u najkraćim crtama upoznaju o životu Ane Frank i sudbini Jevreja za vreme Drugog svjetskog rata, gde mi naravno dotičemo i druge žrtve Holokausta, ne samo jevrejski narod, a onda s druge strane se upoznaju sa životom Ane Frank za vreme, mirnodopsko vreme u Amsterdamu i dane koje je provela u skrobištu, jer to je više od 2 godine, odnosno 761 dan. Tokom 10 radnih dana održano je 20 dvočasovnih radionica na kojima je prisustvovalo 506 učenika. Inače, nastavnik Dragomir Burnać je i prethodnih godina osmislio i realizovao više edukativnih školskih projekata i manifestacija. Jedan je od omiljenih nastavnika kod učenika koji je očigledno na prilagodljiv, a pre svega originalan način sa razumevanjem deci približava književnost i kulturu. Činjenica da je ceo projekat radio volonterski samo govori o kakvom se čoveku i pedagogu radi.